Evo ja ti ba svježo od ovog automehaničara. Nešto loše me auto palilo, hajde reko da vidim stručno to mišljenje. Ne znam, ja nisam nešto aman zaman dobar s tim. Vučem ja ovom majstoru jednom šošom ba obični. Gledao meni pod haubom, reko ba kraju lošem pali, dem to vidi ba šta je to, kako. Gleda, ti pravo moju reakciju, šta ja sad dira. Znaš, ovo, ono, kaj je meni levat, i ovo me čini kada ti Alaser otišu. Gledam ja u njega, šta ti je ba, reko Alaser, ja mu ne znam gdje mu se voda sipa. Mene, reko, drugi sipaju vodu i ulje, nemam blaga, reko, šta je to? Gleda opet pod haubu, gleda, a jebo majka je otišla svatri Alaser. Šta ba, reko, svatri? Kaže, bolje da ti otišao cijeli motor nego vas svatri Alnasera. Našao mene, ba, levat, alava, kaka 3 Alnasera, ba. U mene Talijan, ba, nema jedan Alnaser, pali tamo ko Kremenko, kamen od kamen. Ba, mene našao, levat, kaka ba 3 Alnasera, ba, šta pričaš, ba, levat, alo, levat.